batu sebelah Ramadan buat hijrah Nabi perang bang Andoyo perang Yahudi Allah kafir kadi menghimpun kadi gunggung Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi Masang hijrah Nabi Muhammad bertikai tempat berkah mulia bawa tasubah Nabi berangkat dua sahabat dengan Abu Bakar Allah Nabi guyup pegon perang tanda perang si kafir batu sebelah Ramadan buat hijrah Nabi perang Badar masanya Andoyo perang Yahudi Fikari menghimpun kadi gunggung Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi gunggung Nabi Allah